بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 15. سبق وثلاثة منها قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد وهو على نوعين. وثلاثة منها غاقتت منها деген қай кетеді. Дайым естіп алу, шул кітапта минха деп кетіп өтпай. 35-тен кемітіп баратады. Не қылады екен? Минха 35-тен кемітіп баратады. Есепте қалалы. 6 бап сүләси мужарраттар, 12 бап сүләси мазидтер, рубаи мужаррат 1 бап та мужаррат 1 бап. Ошондо 18-ге қанша болды? 19 болды. Мульхақ 6 бап 25 болды. 25 болды. Ошонун үчөөсү рубаи мазидке. Шунда қанша болады? 28 болобу? Демек, васаласатун минха ошонун 35-тин үчөөсү лима зада аля рубаи мужаррат. Рубаи мужаррат башка айтканда рубаи мазидтер. Рубаи мазидтер. Зада деген кошулган, эмнеге кошулган? Аля рубаи мужаррат. Рубаи мужаррат кошулган 3 бап. Ва хуа аля навайни бул эки түр болот. Башка айтканда бир тамга кошулгандар, анан эки тамга кошулгандар. Ал эми бир тамга кошулгандар бул бир эле болот. Ан-нав'ул аввал биринчи түрү, 3 түр дебедиби? 3 түрлүү дедик. 3 түрдө максат бир тамга кошулгандар бир эле болот. Себеби бул рубаи. Рубаиге бир тамга кошулса 5 болот. Рубаиге эки тамга кошулса 4-кө эки тамга кошулса 6 болот. Арабча этиш канча эле? 6 эле. 6 болду. Ошол себептен 2 эле болот. Себеби бул өзү рубаи 3 болот мында. Сүләсиге 3 болот. Анткени ал 3 да. 3кө 3 6 болот. Бул 4кө 2 гана кошо алабыз. Бүттү. النوع الأول من مزيد رباعي. النوع الأول وهو ما زيد قشلغان. Bu birinci türge harfun vahidun. Bu birinci türde. Bir tam koşulatat ala rubail mujarrad. Rubail mujarradga bir tamga koşulatat. Ve huve babun vahidun. Bu bir ile babken. Vaznuhu tefa'lala yetefa'lalu tefa'lulan. Qarаңыздар. Tefa'lala yetefa'lalu tefa'lulan. Aha. Qanday ekan? تفعل له رباعي özür ne kan ya فعل buga biz emne qo'shib o'tamiz tani qo'shib o'tamiz bunaka ya tani qo'shgan ne oldu tafa'ala bo'ldi bu birinchi tur tafa'ala bunu bunday qilib qo'shib berayin. Rubail mazidlar. Rubaiyul mazidlar. Ar-rubaiyul mazid. Men birinchi sxemalab berayin bu yoqqa. Ar-rubaiyul mazid. Ar-rubaiyul Ar-rubaiyul mazid. Ar-rubaiyul mazidu. Bu 3 bab bo'lib o'tadi. Birinchi turi. Ne bo'ldi birinchi turi? Tafa'ala. Bunun fe'l mudorisi qanday bo'ladi? Yatafa'lalu. Bravo. Misal qanday? Bunaki. Sebebi bu bir tamga qo'shilib o'tadi. Tadahraja. Qaysi tamga qo'shiladi bu yoqda? Dahraja. Demak, bu yoqda bir tamga qo'shildi bu, ta qo'shiladi. Bu yoqqa o'tasizlarmi? So'zni qayerga qo'shiladi? Buni mulhaq deya olamizmi? Yo'q. Nega? So'zdan boshlab kelmaydi. Mulhaq deyilmaydi. Demak, mulhaq emas ekan. Ko'rdinglarmi? Mulhaq emas. Tadahraja. Andan keyin yatadahraju. Yatadahraju. Aha. Bu birinchi tur. Turavi. An-naw'ul awwal.
النوع الثاني. Bu qancha bo'linadi? Bunda ikkala babi bor. النوع الأول bunday qilib dizayni baqat bo'lsin. Okey. Bunday dizayn. النوع الأول. Qaysi keladi buga? Kim aytadi? Ha? Vazn. İf'an. Aha, qaysi aşıqcha? Alif. İf'an. Ne kan? İf. Mol. İf'an la oldu. Alif menen nun aşıqcha oldu. He? Alif menen if'an la. Bu nun. İf'an la. Emesiçi. Misalı. Oşonda asıl söz qaysi ekan? Asıl söz qaysi ekan? Harjama. Bunaka ihron jama bo'ldi. İf'anla ihron jama. Mudorisi ne? İf'anla. Yahron. Emesiçi vazni. Yaf'an. Yaf'an li lu. Qays bu yoqda buni garaj yo'q. Fe'l mazi ismini biz biliyoruz alamatını. Yahron jimu. Demek qancha söz geldi aşıqcha? Ikki tamga. Bu bir tamga qo'shilganlar. Bayagı Sulati Mazidga kelgan yazib atganlar shunday deganmiz bu yoqqa. Bir tamga qo'shilganlar deb yozib qo'yinglar bu yoqqa. Bir tamga qo'shilganlar deb yozib qo'yinglar. Bu yoqqachi? Nav'u sani. Ya, ikki tamga qo'shilganlar deb, ha? Ikki tamga qo'shilganlar. Okey. O'sha ikki turga bo'ladi. Ikki bab bo'ladi. Bunun binasi. Aymesichi? Ikinci tür qanday bo'ladi? Aytingizlar. Ha? Qaysi jaga aşıqcha? Başta alif açtı. Anan? Bunun emesi? Emesi böyle. Mudarisin. Yef'alil lo. Mavzunu belgile. Naki. Qanchta qo'shiladi? Qaysilar? Alif bilan. Yaxshi. Yaxshi ayru bo'ldi. Sulasi mazidning babtari, rubai mazidning geçesizler. Rubai mazidning babtari. Tafa'lala, yetafa'lalu, tadahraja, yetadahraju. Bu bir tam qo'shilganlar, ana ikki tam qo'shilganlar. Emin bunun alamatlarini ko'rib turganingizlarday 5 tamgadan turadi, bunisi olsa 6 tamgadan turadi. Belgiler qayaqta qaysil qo'shildi. Binasi qaysil? Lazim mutaaddibi o'qiymiz bu misollar mana. Ketdikmi? An-naw'u al-awwalu wa huwa ma zida. Jo'sa boshdan o'qing. Wa salasatun minha lima zada ala ruba'i al-mujarradi. Ruba'i al-mujarrad qo'shilganlar 35 dan 3'ösü. Tushunlikmi? Wa huwa ala naw'ayn ala ikki turli bo'ldi. Buni ikki turga bo'ldik. النوع الأول birinchi tur وهو ما زيد فيه حرف واحد على رباعي المجرد. رباعي المجرد قا رباعي المجرد قا bir tam qo'shilib qoldi. Bu bir bab dedi. وهو باب واحد bir bab. وزنه تفعلل يتفعلل تفعللا
Mavzunuhu tadahraja yetadahraju tadahrujan. Xumasilerdeki mazdarları daim ne olur? Tefa'lulen olur. Tadahrujan, tadahruj. Rubai bo'ldi demesi. Akırkı pas tamgasının bir tamgası. 5 şundan 5 okup. Daim dommamen bo'ladi. Tadahrujan. Tefa'lulen. Misal tefa'ulen misal. Tefa'ulen. وزنه تفاعل يتفاعل تفاعلا موزونه تدحرج يتدحرج تدحرجا وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف. Kaç tamgadan turadi? 1, 2, 3, 4, 5 tamgadan turadi. 5 tamgadan. Bi ziyadati ta'i fi awwalihi başında ne ekan? Ziyada qo'shilib o'tadi. Qo'shiluvsi bilan başında ne qaysi tamga? Ta tamga qo'shiluvsi bilan. Fi başında. Ve bina'uhu lil mutawa'a. Mutavaa uchun ekan. Mutavaa narsa o'tgan biza. Esingizda bakalashka. Bakalashka. Men hozir buni nima qilam? Ne qo'yatalar? Az mutavaa bo'lmay qoldi. Agar bir qanot sinib ketsa, misol, kassartu bakalashka desam, kassartu zuja desam, zuja sinib qolsa nima bo'ladi? Al qilgan qiymal harakat natijasida, men qiymal harakatim natijasida paydo bo'lgan bir qiymal harakat natija nima bo'ladi? Mutavaa bo'ladi. نعم نحو دحرجت الحجرة فتدحرج ذلك الحجر. دحرجت degan ma'nosi nima? Tog'latdim degan so'z. Tog'latgandan keyin fatadahraja ذلك الحجر. Altash tog'lanib ketdi. Qanday tog'lanib ketdi bo'lsa, bu yerda biraz tezlik ma'nosi. O'ta tez tog'lanib ketdi degan so'z. Ayvay tez to'g'lanib ketdi. Tog'dan ildiga qarab tashdi. Qattiq to'g'latganda, jebinasini qattiq to'g'latgan oldi. Qattiq to'g'lanib ketganda fatadahraja bo'ldi. Mutavaa uchun qo'llaniladi. Birinchi bitdik. Bu lil mutavaa uchun qo'llaniladigan. An-naw'u sani ikincisi va huwa mazida fihi harfani ala rubaiyil mujarradi. Rubaiyil mujarradga qo'shilgan ikki tamga qo'shilib o'tadi. İlk tam qo'shilgan va huwa baban ikki babdan bir bab ikki bab. Birinchi bab al-babul awwal if'an la yaf'an lilu if'in la lan. Nekan? If'an la yaf'an lilu if'in la la. Mawzunuhu ihran jama yahran jimu ihrin jaman. Ihrin jaman. Wa alamatuhu an yakuna madihi ala 6 ahruf. Bu qancha tam? 4 ga 2 qo'shsan bo'ladi. 6 tam bo'ladi. Demak 6 tam ekan. Bi ziyadatil hamzati fi awwalihi boshida hamza qo'shilib o'tadi, bunday. Anan ayn bilan lamdan birinchi lamning o'rtasida nima qo'shilib o'tadi? Nun qo'shilib o'tadi. Ayn bilan nun qo'shilib o'tadi. Fi awwalihi wa alamatuhu an yakuna madihi ala 6 ahrufin bi ziyadat 6 tam bo'lib o'tadi. Qantib 6 tamga bo'lib qoldi. Qancha 6 tamga bo'lib qoldi? 4 qancha 6 tamga bo'lib qoldi? Qaysi qo'shilib o'tadi? Alif qo'shildi. Anan nun qo'shildi. Shunday 6 bo'lib qoladi. Shunday bo'ldi. في أوله والنون بين العين واللام الأولى birinchi lam o'rtasida. وبناؤه بلدغ للمطاوعة أيضا مطاوعة شنو كان نحو حرجمت الإبل فحرنجم ذلك الإبل إبلوا إحرنجم دين اجتمع دين معنى شغلو دين سوس إحرنجم من كان معنى سه شغلو مثال حرجمت الإبل تولردü çoğulttum فحرنجم ذلك الإبل al töylerim ne olup kaldı? Çoğulup kaldı. Men çoğulkan kıyım hareketimden neticesi ne olup kaldı? Çoğulup kaldı degende ne dep koyat? Fahrancama, ihrancama dep koyat. El-babu sani ikinci bab. El-babu sani ikinci bab. İf'alalla yef'alillu. Yoksa mavzunuhu iqşa'arra yaqşa'irruh. İqşa'arra yaqşa'irruh. موزونه إقشعر يقشعر إقشعرارا باب الثاني إفعل لا يفعل له إفعلالا موزونه إقشعر يقشعر إقشعرارا وعلامته أن يكون ماضيه فعل الماضي خمسة تمام ترات 6 أحرف بيزي قيس قنت 6 وقالة 6 وقالة
Biziyadetil hamzat fi awwalihi başında bir tam qo'shildi. Qaranglar. Wa harfin akhar dag'i bir tamga degan so'z. Wa harfin akhar dag'i bir tamga bin jinsi lamihi thaniyati fi akhirih. La aqirqi lamdin jinsidan bo'lib qoldi, ha? Aqirq. Thani ikinchi lamdin jinsidan bo'lib qoldi deydi. Lamihi thaniyat fi akhirih. Aha, wa binahu li mubalaghatil lazim. Bu fi'l o'zi qash'ara, ha? Qash'ara fi'l lazim o'zi. Qash'ara degan so'z nima? Bag'i junu. Nima deydi? Tuk deymi? Tukmi? Qo'lin tuk deymi? Tuk. Bir çöp tuk mu? Bir çöp tüp. Çöp tüp. Tuk deydi. Tuk deydi, tuk deymi? Tuk. Jun. Jun deydi bunu. Oşol biraz turgan bolsa, qash'ara deb aytadi. Qash'ara jildu rajuli misali bir adamdan qash'ara jildu zayd desenger, zayddan tugi turib qoldi. Ha? Mo turib qoldi. Anan alemi bayağı ayoy qatu tursachi. Ha? Al üşügönden bolot to'ptora. Gölge barıp çıkanda, gölde çıkanda keyin qılt deb titrep, mınday ne dep qo'yatlar? Tompoq bo'lgan. O'rjatish emas janavi. To'qton emesinde bo'lib qoladi-ku. Ana bilesinglar tip-tik bo'lib qoladi. O'sha titraganda bo'lishi mumkin turavi, je anda dag'imdan bo'ladi al. Qo'rqondan bo'ladi. He? Birile titrek üşügöndör emas, qo'rqondan da bo'ladi. O'sha yerda ayoy qatu Prям hech narsiz qalib büt titrep chiqdi turgan bolsa, tike turgan bolsa, tike turgan bolsa nima deb aytadi? O'shunda iqsha'arra deb aytadi. Iqsha'arra jildu rajuli deb bir odamdan kuchaytma ma'nosi, mubalag'a ma'nosi. Buna qarangizlar. Va binahu li mubalag'ati lazimi. Fe'l lazimda mubalag'a uchun kuchaytma ma'nosi. Qash'ara jildu rajuli deb aytiladi qachon idan tashara sha'ru jildihi fil jumlati azg'ana sha'ru jildihi fil jumlati misali jumlada maqsad nima? Qalilan degan ma'nosi. Bir odamdan shol tuktori juni biraz turib qolgan bo'lsa, qash'ara jildu rajul deb. Alema ayva tika turib qolgan bo'lsa, ayva titrab beja üşügöndön qaraysiz. Sebepler har türlü bo'lishi mumkin. Turgan kezde oşonu iqsha'arra deb aytadi. Iqsha'arra jildu rajul. Idan tashara sha'ru jildihi mubalagatan. Mubalag'a kuchaytma ma'ni bilan kelgan bo'lsa. Mubalag'a kuchaytma. Allah akbar. Asır aytadi da. Qash'ara. Jaza iqsha'arra nima ekan? Kuchaytma ma'nosi. Tiktin tika turusunda. Al-mulhaq bi ruba'il mazid bi harfin. Ya'ni tadahrajaga kela turgan mulhaqlarga keldik. O'chib salayin buni. مطاوعة أنا مبالغة لمبالغة اللازم كنا مطاوعتش مطاوعة بناس مطاوعة مع نسوار أنا لازم مع نسوار لازم أقول ده مبالغة مع نساء كت كأمه وخمسة منها لملحق تدحرجة ملحق تدحرج o'tdik, yaxshi tushundik. O'shol tadahrajaga mulhaq bo'lib qolgan qancha bab bor ekan? 5 bab bor ekan. Mulhaq tadahrajani vazni tushib qola turgan qancha bab bor ekan? Kim sanab bera oladi? Tadahrajaning babına tushib qolgan qancha bab bor ekan? 5 bab bormi? Men jazayin. Janag'ini to'la yozib qo'ying. Ondan keyin o'qib salamiz. Inshaalloh shunda da biraz yengil bo'ladi ekan. Qarangizlar. Mulhaq bi tadahraja. Bugungi temamiz
Mulhaq. Mulhaqni jo'nakay so'z bilan kim aytib bera oladilar? Aha. Tadah. Tadahraja. Tadahraja. Ketdik. Tadahrajaga. Birinchisi. Tafawwala. Qancha bağı var ekan bunun? Boyaga yozgan harakat qilayın. 1 2 3 4 ana 5 tuşaqa yozgan harakat qilayın. Jaman ko'rmasangizlar. Tafawwala. Qaraymiz. Ne var ekan? Tafawwala. Emes merglechi. Misalın. Tajawruba. Qaysi so'zlari oshqcha? Kim oldiqdan o'qib bera oladi? Qaraysizlar-da. Fa'alanni qaraysizlar. Fa'alanni qaraysizlar doimo. Fa'alan qarab turib qolganlari ne bo'lib qoladi? Maşallah. Biroq bunda doimilar sulasiydan alır, keyda rubaiyda barda hozir. Qarangizlar. Tafav qaysi so'zlar oshqcha? Ta'minun vawu. Emesiç misalın belirleçi. Tajawruba. Ne oldu? Tajawruba oldu. Gönder mi? Tajawruba. O da تفعل لكن باب الأول الباب الأول نكن وخمسة من خلق mulhaq qancha ekan? Birinchi bob demegan ekan. Tafa'ala ekan? Va. Tafa'ala meni qasilib qolibdir-da. Ayirmasi yo'q. Ha? Tafa'ala. Ayirmasi yo'q. Eğer şu kitap bilan ketaylik, daim kitap bilan ketaylik. Tafa'ala oldu. Emesichi? Va. Aha. Tajallaba. Ha? Tajallaba. O'zi jalbabada negizi mol mayli. Jalbaba. Dağı. Andan ki? Çok emesin getirelim. Ha, ikinci bab. Canağısı. Tafav. Faala da bolğunu. Bolğunu biz ne qilamiz? Tavasatdan o. Naki tafawala. Emesi qanday bo'ldi ele? Tajawruba bo'lsa. Tajawruba bo'ldi. Tajawruba. Aha, 3-babda. Tafayyala. Bayqodasizlar o'sha? Qaysi so'z? Oshqcha ekan degan. Bina yaxshi kitob ekan bina. Tafayyala. Misoli? Tashayyitona. Ha? Buna qarasang qaysi so'zdan kelib chiqadi o'sha? Tushunib qoldinglar-da? Qarab turib. Aha. Tashayyitona. Dördüncü. Tefa'wala. Fa'lan jazoos bo'lg'ini binasi qaysilar bo'ladi? Binasi ta qo'shilib o'tadi. Va qo'shilib o'tadi. Tefa'wala. 6-chi misoli tefa'wala. Tarahwaka. Qarangizlar, rahika.
va ka. Aha. Akırkıga. تفعل Bunda faale yazıldı. Qaysisi qo'shilib o'tadi? Yazratında verir. O. Tafa'ala. Va misal. Tasalqa. Tasalqa. 5 bab qaysisining vaznida? Bardığı Tadahrojaning komandasi. Janag'i Dahrojaning qancha Dahroja rubai mujarratning qancha bebesi borli komandasini qanchadan borli? 6 bo'ldi, 6. Al 6 bab ekan. O'zi birigib turib 7 bo'ldi. Bu bo'lsa Tadahrojaning qancha bor ekan? 5 bor, o'zi birigib 6 ekan. Bular kimisi kuchliroq, tilerje bular bu. Tiler 6 bab mı? 7 odaları. Bab жағынан күшті, бірақ бұлар тамға жағынан күшті болып байды. 5 oldu, алар 4 oldu. Бұл жөле сөз, күшті деген жөле, тамаша сөз да. Кимисін? Я. Сахины қарайыштасың сұрады. Кергелем. Демек, мол, эмеге, тадахража мүлхақ болғандыр. Байқасыздар ба? Асыл сөздер қайсыл екендігін, қайсы сөздер қосылып қалғандығын қарап көрсе, бұларды қарап көрсе, сүләси мазид емес бұлар. Неге дегенде, тадахражаның несіне қосылып қалып отады? Вазынына қосылып қалып отады да. Ошоның вазына бинасына түшіп қалғандықтан тадахражаға бар айтып отады да. Мо 6 очо, 5 о. Брат тадахража дейді. Бізді қосып алыңыз не десе, біз бір туған екен біз негіздепші. Біз тек асылымыз башқа там болса да, бірақ вазын жағынан, маздар жағынан, сарф жағынан оқшош екен бейіздеп тұрғанан тадахражаның командасына қосылып кетіп отады. Анан не болып қалды? Шоны илхақ болып, мүлхақ болып қалды. Же тескерінен тадахража өзіне команда чоғылтайына бөйт ечтен қарап келсе, мол 5 вазын екен, өзін оқшош керек. Жігіттер басқалай десерім оқшош керек. Жүргілі біз чоғынша кетеміз деп өзімізді тартып алды. Мүлхақ дейм шүндігі? Алхамдулилlah. Төртіншіде ей. Төртіншіде тәфә уәлә насындағы қандай болады? Тарах уәка. Kitapta turadi. Mo ova. Chiqqan qush qolib turib. Tarah vaka. Az o'qiymiz, qarangizlar. Boshladik banda. Tadahrojaning komandasini qaraylik. Tadahrojaning bratlarini qaraylik. Tadahrojaning brat kandratlarini qaraylik. تفعل النوع الأول برنشسة كتبه إمس نقبله وثلاثة منها لما من يتبتغى من بز من بشتغير كتر من ده وخمسة منها لملحق تدحرج ملحق بولب كلجن 35 قنچه باور كان 5 باور كان وشوندا جناغا 25 25 boldu, 28 boldu öyle 3 ömenen. 28 oldu. Bunu menen kança oldu öyle? 33 boldu. Hani 2 bab kalat hazır. Oşo menen 35 bab бүтөт. Ayağında daha bir 2 savaş kaldı. Şo menen bir eme kalat. Akırkalar kaldı. Şo menen savaş jin salat. İnşallah Allah meyilgin bersin ayağına çen çıgını. Paydalı olsun. Ve khamsatu minha limulhaqi tadahraja. الباب الأول تفاعل يتفاعل تفاعلا تفاعل يتفاعل تفاعلا موزونه تجلبب 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 موزونه تجلبب يتجلبب تجلببا وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. Ayağında, lamdın cinsinin ayağında ne geliyor otat? Ne geliyor otat? Bir ta geliyor otat, bir ok ne otat? Dağı bir faalanın lamdın cinsine lam qo'shgan daha bir tangma geliyor otat. Demek bu жаққа biri gelse, bunda ne olub qaldı? Özünü bilip qaldı. Emis soru sizlarga,
Jilbab деген эмне өзү? Uzun kiyim айтат, э? Uzun kiyim эмес, kenен кийимге айтат да. Kenен болгон кийимге. Wa bina'uhu lil mutawa'ati. Misal nahwu jalbabtuhu fatajalbaba. Mutawa'a ken бул дагы. Jalbabtuhu кийгиздим. Кийим uzun кийим, kenен кийим кийгиздим. Ал эмне болгон? Fatajalbaba. Кийим кийди деген. Fatajalbaba. Серде bina'uhu эмне экен? Lazım beklemizde. Aha. Demek bul lazim da bolup kele berет, mutawwa da bolup kele berет. Түшүнүктүбү? Эки өтөн болуп келе берет. Силерге суроо. Му эмне келди? Та. Мулхак сөзүн башына келмеш керек эле го. Я. Бул мулхактар бардыгы, бирок мулхак сөзүн башына келмеш керек эмес, келбеш керек эле го. Кандай түшүнөбүз? Тадахрожа вазынан чыгат там. Бул та мутаба үчүн. Мулхак болсо жанагы беркиси акыр кошулганы. Молары. Молар эмне экен? Молар ошо мулхактар. Бул болсочу мутаба үчүн сөзүн башына келбейт дегенбиз, туурабы? Мулхак сөзүн башына келбейт. Мулхакы тиги белгилери. Бул тадахражанын кошулган вазындар. Муну алып салсак өзү не болуп калат? Шайтан. Жол сөзүн алып салсак, та шайтана, шатана өзүн шатуна жабылса. Кеттик. Шата деп дагы. Ва бинауху лилазим наху экинчи бапка келдик. Албабу сани тafawala yatafaw'alu. Tafaw'ala yatafaw'alu. Анан yatafaw'alu tafaw'ulan. موزونه تجاورب يتجاورب تجاوربا وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بيش تمال ولتات بزيادة التاء في أوله والواو باشندا من يقولتات تاء وشلتات والواو بين الفاء والعين فاء من عين نورتوسن من وركن واو وركن وبناه للازم نحو تجاورب زيد إذا لبس الجورب إذا بايفق ناسكي يجيم بولسن ne deyip تجاورب زيد ne deyip ناسكي giyip algandığın bir prosestir ne deyip تجاورب زيد deyip Kettik mi? Ke mutaba dep tegelet beken. Lazım. Yok lazım deken. Lazım. Al-bab thalithu, üçüncü bab. Üçüncü bab qarayız. Tafay'ala yetafay'alu tafay'ulan. Mawzunuhu tashaytana yetashaytanu tashaytunan. Tashaytunan. Ve alamatuhu an yakuna madihi ala 5 ahruf. Bunun bardığı sebebi tadahraja 5 tamga wala sulasi rubai mazid bolчу турабы? 5 tamga da. Bulardagı 5 tamga болуп калат. Bulardын басында бирок караңыз эмесин. Би зиядати та'i fi awwalihi башында та кошулуп атат. Вал я'i байнал фа'i вал айн. Фа менен айндын ортосунда я кошулуп атат. Ва бинауху лил лазими. Лазимби? Же? Lazım. Наху ташайтана зайдун. Ташайтана зайдун. Ne деген сөз? Шайтандап кетти деген сөз. Шайтандап кетти деген эме дейт? Шайтандап кетти. Кандай шайтандап кетет? Шайтанга окшош көкбет, тоң моюн, чектен чыккан козголоңчу же болбосо өтө жаман бир иш кылганда шайтандап кетти дейт, Өтө бир туура эмес, макрух болгон, жаман көрүлгөн, тыйылган иштерди кылып жүрө бергенде шайтандап кетти. Ташайтана деп айтат. Kettik. Al-bab rabi'u tafa'wala. Ne ekan? Tafa'wala. 5 alamati 5 tam bolуп атат. Башында та кошулуп атат. Айн менен лам ортосунда эмне бар экен? Ва кошулуп атат. Кеттик. Мавзунуху тараху ва каят al-bab rabi'u tafa'wala yatafa'walu. Анан tafa'wulan. Унутпаңыздар, 5 тамгалар эчтердин маздары дайым эмне болот? Мягы. Доммалуу tafa'wulan. Tadahrujan маздары. Унутпаңыздар, кандай экен 5 тамгалар? Улан. Мисалы 5 тамгалар. Та менен болгондор. Не болот? Ташайтунан. Бардыгын байкап атасыздарбы? Ташайтунан, тафаулан, тарахвукан деп. Акыркы тамганын предпоследний, акыркы тамганын
Ақыр таңбадан алдыңғы тамғасын харакасы дайым не болады екен? Домма болады, ұмытпаңыздар. Мастарын ошентип билебиз, мастарын ошентип коебуз. Тарахвака ятарахваку тарахукан. Ва аламату ан якуна мадhi ala 5 ahruf bi zati ta'i fi awwalihi wal waw bayna al-ayn wal lam. Деп тез оқып салайын. وعلامة أن يكون ماضي على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله باشنا تاء وصلت والواو بين العين واللام عين من اللام نورتوسندا من وصلدو يا واو واو وصلدي وبناؤه للازم özü tarahvaka قرаңыздар özü tarahvaka болот وبناؤه للازم وبناؤه للازم болот мааниси эмне наху тарахвака зайдун деген тарахвака зайдун басқанда текебер болып басқанда эмне дейт? Тарахуа казайдун. Керсейип, өзүн сезип, төшүн көтөрүп, мындай кылып, өзүн сезип. Керсейип, текебер болып басқанда эмне дейт? Минтип баса ожа. Жок. Ал-мухим тамаша этне, бирок керсейип, өзүн сезип басқанда эмне деп айтат? Тарахуа казайдун дейт. Ал-бабул хамис 5-чи бап караңыздар. 5-чи бап акыркы бап. Ал-бабул хамису تفعل يتفعل تفعليا كان موزونه تسلقى يتسلقى تسلقيا كتاب تترد وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله والياء في آخره başında emne oldu başında ta qoşuldu ayağında ya qoşuldu эми кыска ва бинаху лиллазим уну тасалqa zaydun ay nama ala qafahu жол болсо силер нускада эмне деп келе турат Geyir nuskalarda lazım. Nahnu tesalqa zaydun ay nama ala qafa arkasından jattası tesalqa zaydun deydi. Demek neken? Mutavva mulhaqtar qaysilar ekan mulhaqtar ayağında qılar vav qoşuldu ya qoşuldu vav anan ayağında qoşuldu. Belki emenin dahrajanın mulhaqtarın kim aytat ele? Fa менен айдын ортосуна вауя кошулат эле. Анан жол болсо айын менен ламдын ортосуна вауя кошулат эле. Аягында я кошулат эле. Анан дагы бир жинсинен тамга кошулат эле. Лам жинсине бир. Ва бинауху i'lam караңыздар эми. I'lam билиңиздер деген. I'lam билгил. I'lam ойготуп атат. Кулагыңа күмүш сырга. Уктап жатканда i'lam дегенде ойготуп атат. Ойгон эмне болуп кетти? Жол болсо зарыл бир нерсени айтарда i'lam жакшылап көңүл бур деген сөз. Уктап калбай тур деген сөз. Капилеттен тур деген сөз. i'lam anna haqiqatal ilhaqтын мааниси деген сөз хакыйка. في هذه الملحقات نكيم بول азыркы бул هذه الملحقات деген кайсылар экен? Ошо 5 ондо. Жазып кетейинби? 1 2 3 4 5 Бул мулхакаттардагы та бар го. Илхак, бул жерде илхактын мааниси деген. Иннама такуну би зиядати гайри та'i. Зияда болусу, илхак болусу, тамганын кошулусу тадан башка дейт. Гайри та'i деген эмне экен? Тадан башка жана да айттым, тадан башка деп, аз айткан сөздөрдө бияк кайтылат негизи. Тадан башка, маселен, ал-илхак фи таjalbaba иннама huwa bi takror al-ba'i. Tajalbabada баның айталануусу менен дейт, илхак болду. Түшүнүктүбү? Таанын келиши менен эмес, баның келиши менен. Иннама huwa bi takror al-ba'. Алем мындай суроо беришим мүмкүн, иннама деген. Эгерде таалар мулхак болбосо, анда эмне менен болсо, эмне менен болду десе, эмне менен болду? تكرار البوز برينش ده تكرار الباء منن والتاء إنما دخلت لمعنى المطابعة وزير ده كتالر مطابعة وجون لكن مطابعة وجون كما كانت في تدحرج بالاسم دحرجت الحجرة أنا فتدحرج ذلك الحجر بولشه مطابعة وجون بولشه لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة وشان ده ilhaq сөздүн башында келбейт деген, Эсиңердеби? Айт жана муну кусабакта. Бул жакта тажал келип атат. Сөздүн башында, демек сөздүн башында келбесе бул та эмне болуп калат? Илхак үчүн эмес, эмне үчүн экен? Мутаба үчүн деди. بل في وسطها لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمات сөздүн башында келбейт деди. Каякта келет? Балким في وسطها
Сөздің ортасында же ва ахириха аяғында келді мына. Аяғында келгенде қайсылар? Молар. Тасалқо. Тасалқо. Ala ma sarraha bihi fi şerh el-mufassal degan kitabında mufassal fi san'at el-i'rab degan Zamakhshari'nin kitabı var. Dolayısıyla el-mufassal fi ilm el-arabiyyati degan. El-mufassalu fi ilm el-arabiyyati degan kitap. Bizden iki babımız kaldı. İki babımız kaldı. Mulhaq Tadahrajanın komandasını görüntük bu. Hem İhron Jamanın iki mulhaqı kaldı. Oşonu bütüp salalım. Oşo menen saval bütüp buyursa. Kettik be? Mulhaq mulhaq bi İhron Jama kaysın ne mesele? İhron Jama. Aha. İhron kaysın kim aytadi? Hazır öttük. Kaysıl? Harjama bolça. Harjama ne maneli? Hazır öttük ko. Harjama. Ha. Harjama aytpaysizlar. Harjama ijtama degan. Turabı? Ha, harjamtu libila fahron jama zalika libil. Çoğulu. Oşo ihron jamaga ilhaq bolgan qancha var ekan? Wasnani minha degan söz iki bab bar ekan. İhron jamanın iki qancha bot ekan? İhron jamanın iki babı var. Bir bab, ondan keyin iki babı var. Oşo iki babı menen kime bitet? İf'an lala. Qarаңыздар, жазыңыздар. Aytып беріңіздер. İf'an misalı An sasa. İq'an sasa. Türlü. İq'an sasa. İf'an lala. Aha. İkinci babtı. İf'an la. İf'an la. Misalı. İslan qa. Okuduk. El-babul evvel. İf'an la la, yef'an lilu, if'in la lan. موزونه إقعن ساسا يقعن سيسو إقعن ساسا وعلامته أن يكون ماضيه على 6 أحرف سيحرن جمع 6 أحرف قطراو ولو özü مزيد bolçu rubai مزيد bolçu biroq uşul babına түшүп калып атат булардагы. Qaraymiz. Bizya qancha tam qo'shilibdir? Bizyadetil hamzat fi awwalihi. Em yaqdan jazayn. Em qizil qilib berayna. 1. İf'an Anan biziyadatil hamzat fi awwalihi ve nuni beynel ayni vel lam. Lam menen nunun ortasında ne qo'shilibdir? Ne qo'shilibdir? Lam. Nun. Anan keyin üçüncüsü. Ve harfin ahira dağı bir tamga min cinsi lami fi'lihi fi ahirihi. Fa'alanın lamının cinsinden bolgan. Fa'alanın lam cinsinden bolgan. Demek ahirki ne oldu? Demek qancha tamga qo'shilib o'tadi? Asıl qarasan fa'ala. To'g'ri? İf'an la bo'lib qoldi. İf'an la bo'lib qoldi. İq'an sasadas bu yoqdachi? Ne qilamiz? Bu yoqqa nun qo'shiladi, to'g'ri? Anan? İq'an sasa. وبناه لمبالغة اللازمة فعل لازم دي مبالغة قلو üçüne مبالغة قلو üçüne مثال لأنه يقال قعس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره في الجملة kökürögü çıkıp anan arkası girip ketken temne deyt qaisa dep aytat fi'l lazim boltat bayağı büküröyüp kalуу emes büküröyüp kalуу bul teskerisi büküröygöndөн bir ooruu sebepten çıkıp kalgandığı töş çıkıp arkası girip ketken qaisa biraz girip ketken bolsa qaisa rojul dep anan ayыбай төш чыгып аркасы ayыбай мондай тескеринен бүктөлүп калган болсо күлөт. Allah сактасын, бир оору болушу мүмкүн да.
ويقال إقعنسس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره مبالغة. Көкірегі айбай шығып, алдыға, ана арқасы айбай кіріп кеткен, айбай ашықша болып кеткенде иқансаса деп айтады екен. Иқансаса деп айтады екен. Қайсадан алынып жатады. Қайсадан алынып жатады. Андан кейін екінші бап. Иф'ан ла яф'ан ли анан иф'ин ла ан. Неге ан болып қалды? Андан кейін өтөбүз, азыр қажет жоқ. Мавзунуху исланқа исланқа ислинқаан ва аламатуху ан якуна мадиhi ala 6 tahruф. 6 тамға. Қайсы ашық болып жатады? Бизиядатил хамзати фи ауалихи. Демек башын немне ашық болып жатады? Анан не ашық болып жатады? Алиф қоштық, нунды қоштық, анан иф'ан ла болды. Демек бияқа ислан нун бар еще. Айн менен лам ортасында не бар? Нун бар. Дайым ошо алиф фааланың дайым некен? Фааланы қойып қойыз. Фаала біздің немне өзеле? Аслый. Негізге формулабыз болчу. Фаала біздің негізге формулабыз болчу. Бүт нәрсеге формулаға салабыз. Демек ва аламату ан якуна мадиhi ala 6 tahruф bi hamzati fi awwalihi wa duni bayna al-ayn wa lam wa al-ya fi akhirih. Teze okup salamettir salalı. Ve binahu lillazim lazim ki nahu islanqa zaydun iza nama ala qafahu oş arqası menen çalqası menen araquş menen jatqalsa islanqa zaydun dep aytılат eкен. Бұл birinchi ilhaq ma'nisi bolsa, ikincisi mutaba ma'nisi var bunda. Mutaba salqaytuhu dep aytılат. Anan salqaytuhu dese arqasını jatqızdım, faslanqa. Mutaba bolsa ne bolip qalat? Faslanqa. Arqası menen jatып қалды болот. İlhaq üçün də қолданылады. Ошол ilhaq üçün қолданылады өзі. Мысалы, исланqa zaydun болса, өзі арқасын жатты. Ошол эле мутаба. Салқайтуху фасланqa. Арқасы менен жатты деп бүтөт. Ошону менен 35 бапты бүттүк. Биягы болсо aqsamu sab'a деген маселе бар. Sahih, misal, ajwaf, naqis, lafif, lafif maqrun, mafruq болып бөлінеді. Андан кейін мудаф бар. Андан кейін misal, misal бар. Андан кейін не бар?